Isango n'ibyarindi y'ikiganiro Club de la Presse uno munsi tuganira ku mvugo zibiba amacakubiri zasasiwe indava mu gihugu c'u Burundi. Kwitwa mujeri imbwa zinwa amaraso y'abahutu abanyamahanga bakwiriye kwirukanwa mu Burundi uko niko uwitwa Kenny Claude Nduwimana agereranya abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi. Uwo musore yemeza ko ari umunyamakuru nayengeshanya kubiba amacakubiri mu biganiro vyiwe ari navyo vyatumye ikinyamakuru Iwacu candika kivuga ko ari ugutukisha umwuga wo kumenyesha makuru imbere yo gusaba urwego CNC rujejwe gucungera uko bimenyesha makuru bikora gufata ingingo zibereye. CNC yarabirengejeho uruho rw'amazi. Abanonosoye amategeko abaranira agateka ka muntu abatavuga rumwe na leta bose bahurira ku ciyumviro kimwe nuko ayo majambo abibinzankano n'amacakubiri mu Barundi ashobora kuba intandaro y'ubwicanye hagati y'abarundi canke bikavyara ihonyabwoko nk'uko kahise kavyerekana neza. Amajambo abiba ukwankana amacakubiri agamijiki azana nahe ingaruka zayo nizahe. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugira ducija nino mu kino kiganiro. Kugira tubiganire twatumiye abatumire babiri. Club de la Presse twakiriye umufasoni Assumpta Mugiraneza yaronosoye ivyigwa bifatiye kwihamuka rishikira abantu, ivyigwa vya politike kandi mibereho y'abantu, psychologie sociale, urongoye kandi n'ikigo iriba nabisobanuye neza mufasoni Assumpta. Mwakoze cyane. Karibu kaze mu kiganiro. Sangwa ikaze ubundi mutumire agira kabiri ni Desire Tunyimana. Numumenyesha makuru arongoye uruganda kumenyesha makuru rwa Radio Inzamba agateka ka mwaramutse neza Desire. Mwaramutse Patrick. Kaze mu kiganiro. Murakoze. Ndabaye kaze namwe mwese muriko muradukurikira. Reka mbere ku mugabo Madame Assumpta urantunga. Desire Tunyimana sibishasha aho mu audio aca ku mbuga za internet ku kinyamakuru Izuba ntibahengesha nako naje kubivuga kubiba amacakubiri ariko mu binyamakuru mu vyitwararitse ntandwi yaciye ni kubera kuno muzi. Icambere no vuga no kubera urya sukwitwaraka ivyo gusa urya iyo ikinyamakuru kidasomwa nuko atagihagararo kiba gifise. Ariko rero iyo ikinyamakuru gitanguye kwandika ibijanye no kubibugwanka rufatiye ku moko hari abantu babibona bakavuga bati ibintu tutabihagurukira bishobora kwega karambaraye. Nico gituma rero ubona na Club de la Presse yavuze iti reka ikintu tukirabire hamwe duhamagare mbere n'umuhinga ya Assumpta azi vyabaye mu Rwanda azi akahise agahitiye mu Rwanda bivuye ku maradiyo. Nico gituma rero novuga nti ico kinyamakuru sinzi ko nocita ikinyamakuru kuko no gucandika sense bako atari umunyamakuru. Uwo Kenny Claude mu bisanzwe jewe maze kumva ivyo avuga n'ivyo yandika sinomwita umesha makuru kuko amenyesha makuru afise akaranga mutima bagenderako. Karanga mutima bagenderako karabuza kubibugwanko, karabuza guhamagarira abandi gucanamwo biciye ari muri politike mu bwoko mu madini ivyo kirazira kikazirizwa mu mwuga. Uwo muntu abikora rero jese no witumenyesha makuru ariko namba hari abamwita umumenyesha makuru niwe yitumenyesha makuru aravyemanga akabavyemanga akaba ari urwego rujejwe kuraba ingene bimenyesha makuru bikora n'ingene abamenyesha makuru bakora hari agahaza kuko ibintu nk'ivyo ntibishobora kumara umunsi abajeje igikorwa batarabona ko barafise ama service barafise ibisata bijejwe kugira ico bita monitoring gucungera kumviriza amaradio yose akora mu Burundi n'ibinyamakuru byo bisohora. Wombwira gute ko umuntu avuga akavuga ibintu nk'ivyo hanyuma iki kabura hakandika akebura sense ntivuge wa muntu ahubwo akaca asohora andi audio kwiyamiriza ya wa kabura yandikiye sense nkuko umengo ahubwo abaye umuvugizi wa sense kandi ari bariko aravuga. Turagaruka mu kanya ku hose ihagaze aho sense ihagaze nyishu yatanze imbere ko twashika mufasoni Mugiraneza
tuko tuvuga umuntu Kenny Claude Nduwimana yita umunyamakuru turazi byabaye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho mu 1994 imbere yuko haba ihonyabwoko imbere yuko haba genocide yahitanye abatutsi habanje amajambo ashusha nayo turiko turumva no munsi mu Burundi. Mbega iyo bivuzwe n'umunyamakuru bigira inguvu nyinshi bigira inguvu nyinshi gusumba kugira bishobore kuvyura karambaraye. Birumvikana iyo umuntu avuze nta muntu uvugira ubusa. Umuntu iteka avuga ashaka kumvikanisha icyo atekereza cyangwa uko abona ibintu. None yari umuntu ufashe indangururamajwi, ufashe ikaramu, ugiye se ku ikoranabuhanga akavuga ati ngewe ndi umumenyesha amakuru nicyo nshinzwe, ariko kugira ngo azane amakuru akaza avuga icyo twakwita ishyano mu Kinyarwanda, aba afite ikindi agambiriye. Ni nayo mpamvu iteka bagomba kugerageza kumuhagarika amazi atararenga inkombe, kuko usanga mu bihugu nk'ibyacu umuntu cyane cyane mu baturage ajya kubwira ikintu ati kuri radio baravuze ngo, yewe nasomye ubu ngubu hajeho ngo, nasomye kuri internet baravuze ngo. Niba rero umuntu wiyita umunyamakuru ahindukiraho kugira ngo abwire abantu ibibafasha kubaho, ahubwo akababwira ngo mureke mbereke ko bamwe twita abantu atari abantu, ni imbwa zasaze, ni imbeba, ni inyenzi se nk'uko mu Rwanda byakozwe ngo ni virus, kandi icyo gihe sida yari iteye ubwoba abantu bose. Usanga ari ikintu abantu bagomba kwitondera, kuko urwango rushobora kuba ruriho ariko rudafite urubagarira, rudafite umuntu urufasha kuzamuka ngo rwinjire mu mitima y'abantu, rushobora no kubasha gucubwa. Ariko iyo byageze mu itangazamakuru ni ikintu gisaba ngo buri wese ahaguruka avuga ati turugarijwe, nyamuneka nimutabare. Harabagira bati twumvise byinshi muri kahise, nta uzoza asumvya radio RTRM mu Rwanda uko yabishikiriza ico gihe, ati nibi biri mu bindi tumenyere kumva. Mbega ivyo abantu bari yakiriye, tugatsa abantu bari yakiriye, bumvise byinshi muri kahise, ubu bari yakiriye canke nivyo kugwanya bitararenga inkombe nko kwarubivuze? Kutarwanya ibyo bintu yaba ari ukuba mutima muke. Ibyabaye mu Rwanda byabaye binyuze kuri RTLM. Buriya RTLM yari radio, ariko iyo radio yavugaga ibyabanje kuvugirwa mu bitangazamakuru byandika no mu biganiro bisanzwe, kuko iyo umuntu ashaka gukora ikibi ntabwo akoresha ahantu hamwe, ahubwo agenda atangatanga hagari. Rero ibyanyuze kuri RTLM ngenda mbwira abantu ngo twakagombye kubigarura uyu munsi tukaba tubisobanura kurushaho. Nk'abarundi twakabaye tubibaterera tubabwira tuti nyamuneka ibi bintu aho bishya bishyira ntabwo ari hazima, kuko iyo itangazamakuru risibye gutanga amakuru ahubwo rigahinduka gucunda inabi, riresa ishyano. Rero ni ikintu cyo guhagurukirwa, kandi ntitunavuge ngo n'abanyamakuru gusa babishinzwe. Ni ikibazo kireba abarundi bose. Nuwakwibwira ngo baramuvugira ahubwo arimo kumucukurira itaka. Nanamubwira ntari kuko iwacu atari kure ko duturanye, bakaba banatwita ngo turi amahasa. Mwazirikanye banyakubyara, ishyano ryaguye u Rwanda. Ese hari umuntu warigifuriza undi? Ntabaho. Rero niyo mpamvu uyu munsi ugomba kwibaza ngo uriya musore n'abandi bagenzi be sibwo bwa mbere numva amagambo agutera kumva ugize urumeza, ukavuta aya magambo yigeze kuba mu Rwanda, kuki abantu bongeye kuyabyutsa kandi abayakoresheje by'igihe cyo gucirwa imanza bari bushatse kwigira abanyone nyinshi, bati ntabwo ari twe, baratubwirizaga, baratubeshyaga, kubera ko uhemuka uyu munsi uzi ko utekanye, ejo bikakubyarira ikibazo. Ndaziratunimana sense waroje kuvuga mu kanya gaheze yarerekanye ayihagaze, iragira iti ibishikirizwa na no umesha makuru Kenny Claude ati ntibiyega nibitwega twe muri sense ko nta karata y'umesha makuru twamuhaye. Mbega twogira tuti ubwo gwego kubona rugira ruti sumisha makuru twe ntawe tuzi bari mukuri.
bagira bati uyu ntitumuzi ntibitwega si umumenyesha makuru bajeje bamenyesha makuru bo barashobora kuba batamuzi mugo kuvuga ko bitabega sivyo kuko ikintu cyose cyandikwa cyanye kivugwa biciye mu itangazamakuru bakavuga yuko umuntu akita umumenyesha makuru bwiwe hanyuma kandika kubera iyo yanditse ugiye kugira ubushakashatsi ikinyamakuru cyura kibona sense ifise yategerezwa kugihagarika imbere yuko imurengutsa igira iti ntacyo tuzi nahivuga ngo ntacyo tuzi iyo umuntu yadukije agashinga ikinyamakuru cyabicandika canke yabiradiyo abantu bashaka kwiyadukiza iyo biyadukije icyo sense igira ubwa mbere ihagarika icyo kinyamakuru imaze kugihagarika imbere yuko inahamagaza uwo muntu yitiriye icyo kinyamakuru ibanza kugihagarika kubera afite uburenganzira ni urwego rwa leta rujejwe ibimenyesha makuru no kuvuga rero uko sense nishaka kuvuga ngo ntitumuzi niba batamuzi atakarata bamuhaye ivyo ntawo biharira kubera ntawo harira ngo ntabe bamuhaye ko navyo tuzi mugabo ko ahari kandi yandika ivyo yandika bihari bateza kubihagarika cyane cyane wewe ko abandanya yemeza ko ari umunyamakuru yego Madame Assumpta amabi yakozwe muri kahise k'ibinyamakuru dufatiye na cyane cyane mu gikondo cy'amajana na kane mu gihugu cy'u Rwanda uno munsi twogira tuti yoba yazananye kudacungira neza ibinyamakuru bihagije canke ibinyamakuru vyakora umugambi wa leta ico gihe urakoze wanabimenye mu by'ukuri ikinyoma kubeshya biba mu mushinga ukomeye wo gutegura kurimbura imbaga kandi uwo mushinga ntabwo ari umushinga w'abanyamakuru ahubwo usanga ari umushinga w'abayobozi b'icyo gihe ndavuga cyane cyane mpagaze ku byabaye mu Rwanda noneho rero usanga nko mu Rwanda baravugaga ngo reka tuvuge nka Kangura kuko ariyo yatangiye gukora ishyano kare Kangura yigeze gusohora ikintu yise ngo ni amategeko 10 y'umuhutu murabe mwumva neza ntabwo yavugaga umuhutu nk'umuntu twari tuzi ufite carte d'identité y'umuhutu ahubwo yavuga ngo umuhutu kwiriye wo twebwe twifuza ngo umuhutu power wa wundi w'umuhezanguni ibisohoye haba ikibazo ndumva abagiye kureba president bakareba ministre bavuga ati nyamuneka ibintu birakabije habaye kwitwaza ngo yawoya ngo mwebwe muratugira mute ngo muravuga ngo dutanga uburenganzira kwitangazamakuru hashakanya mukadusaba ngo tujye kubihagarika ariko iyo witegereje usanga nta kinyamakuru gishobora kuvuga ibintu nk'ibyo kitari ku mayere y'umuntu hari umuntu ubu bifitemo inyungu ikindi nyemerera nkwibutse kuko umaze uri nahangaha uzajye hano muri car free zone ureba ahantu RTLM yakoreraga ni mu gikari cyahahoze presidence nta kuntu wasobanura ko abantu basangira umuriro bagasangira amazi ni n'ahantu abandi batageraga batavuga rumwe ngo byabera hano wowe ntubimenye urumva aho kuvuga ngo ntibabizi wabemeza ko utese ko bikumenyesheje akakubwira atari ko ni liberté de la presse no kwishyira ukizana kw'ibitangazamakuru ariko ni responsabilité y'uwo nguwo kuko yaba ministre wa information yabibazwa yaba CNCG bundi yabibazwa ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi kuko ntabwo ushobora kwemera ko rutwitsi aza agakora ibyo yakoze atwika hirya no hino we ngo umwemerere ko aza gucana uwo muriro i Burundi cyane ko numara gufata ntabwo numuruhitana benshi nabarundi bagorwa ntabwo ari uwo ntawugira ati sindabibazwa ntawe ushobora kuvuga ngo ntabibazwa cyane cyane ko tubizi none se twaba tuvugira iki akahise niba atari kugira ngo katwigishe tuvuge ngo nyamuneka ibi twarabibonye ntibizasubire haba ahangaha haba ku bavandimwe Burundi n'u Rwanda ni ibihugu byegeranye cyane ariko n'ahandi ku isi nta wakwifuza ko bisubira byagenze n'ahandi ku isi cyo bita experience d'ailleurs Désiré Hategekimana Madame Assumpta ati ntaho kugira sindabibazwa mbega uravye ibiko biraba mu Burundi uno munsi twogira tuti hariho uruhara rw'izo nzego za leta za sense kuri ibi biko biraba sense ejo izo tindibazwa
igihe ito bihagarikizo bibazwa koko kuko biri mu nshingano zabo batabihagaritse bazobibazwa hanyuma kandi burya sisense gusa ariko kubibazwa kuko iyo umuntu yadutse mu gihugu agahamagarira abantu kwankana biciye mu nyigisho z'amoko canke ibindi aba ari umuntu agomba guturira igihugu umuntu agomba guturira igihugu nk'uko hari icyo bita ministère public ministère public irafise uburenganzira bwose bwo guhagarika uwo muntu atanuwumwitwariye kuko abari icyo bita ni danger national ni public n'umuntu ashobora gutuma igihugu cyose gishya bivuye kuri yo wenyene ico gihe rero abatabikoze baba nabonye n'igihe n'ubutungane butabikoze na sense ntibikore bose bariko barafatanya mu cyaha ico gihe imanza ntizibora niko bakunze kuvuga ejo canke hirya ejo canke imyaka 10 canke ijana hashaka kuzoba ababiboye canke babyumvise naba kubera ikindi kintu bariko barihenda kuno munsi hajya amaudio bariko bararungika ntazimangana ivyo banditse ntibizimangana nico gituma rero ejo canke hirya ejo bazobibazwa uwa mbere azobibazwa ni wabikoze abakabiri bazobibazwa nabari bafise uburenganzira bwo kwihagarika ntibabihagarika aho ndiko ndavuga sense ndiko ndavuga n'ubutungane ndiko ndavuga igipolisi ndiko ndavuga abantu bose bajejwe ineza y'igihugu no kuvuga rero yuko uwo shira gati muri ryinyo ngo biramuraba ugiye vyanditse ngo biramuraba bivuze abariko ari henda cyane ndabumvise neza mwebwe na madame Asumuta mugira muti ako gacerere k'inzego za leta kazotinda kabazwa ababijejwe ariko cyane ikiganiro ni Club de la Presse tuko tuganira kubijanye n'imvugo zibiba amacakubiri zishikirizwa na bamwe mu barundi harimo na cyane uwiyita ko ari umumenyesha makuru ari nawe aturadishinga muri kano kanya kuko kugira tubiganire turi kumwe na batumire babinda bibutse turi kumwe na n'umufasoni Asumuta mugira neza akaba yanonosoye ivyigwa bijanye ni hamukarishikira abantu ivyigwa bijanye na politike akaba arongo n'ikigo iriba turi kumwe kandi na Desire Tunyimana n'umumenyesha makuru ajejwe uruganda kumenyesha makuru rwa radio Inzamba agateka kawe Desire ngumi wawe sense twaje tubivuga yerekanye aho ihagaze ntibiyega ubwiyo birashobora gutera intege abandi bakagira bati natwe reka tuje muri tubigira umwuga kuko hari abagaragara ko bariko bagira umwuga ibijanye no kubiba amacakubiri mu gihugu neza gose kuko Kenny Claude bijya yavuze akabisohora siyo wa mbere abivuze kandi sinabo banyu mugiye kubiraba mu misi heze twarekoze ko cyane gose mu radio yacu abantu babiba amacakubiri abantu babiba ugwanka mu bandi hariho n'abana no mu nzego z'umutekano murazi ko ari umupolisi nawe nyine vyagenze uko murazi ko haraho abakenyezi babikoze uko abantu benshi babikora ikintu ca mbere kibi mu gihugu no kudahana ni cyaha gikomeye cyane kuko kudahana bituma bintege abandi biyumvira nka wa wundi nico warubajije igihe atohanwa abahora biyumvira mu ntamatama nabazoheza babisohore babiserure ariko igihe yohanwa no warafite icyo cyumviro cyo kubikora azobiheba no kuvuga rero igihe ivyo bintu vyo bandanya birandagata kujya kumuriro wa Nyakanga nuko bizoba byavuye he kukudahana abahana ni bande inzego z'ubutungane inzego z'umutekano ni sense nk'ubwo mu kijanye n'ivyo bamenyesha makuru no kuvuga rero bakaramuka badahanye abo bantu badahanye uko Kenny Claude yamaze guseruka akenshi mu Burundi bavuga ngo yariserutse ntibacije isuka iyo suka rero iryo buye ko ryaserutse nibarikure muri uwo murima ntigice amasuka urumva batabigize uko abandi bazofatira ko akarorero kuko hari abantu akarorero kabi bagafatira ko n'abandi bafatira muri mu kibano muri societe hariho abantu bagendera ku ngendo y'abandi naho ibari imbi bakayikurikira byaragaragaye mu kahise k'igihugu mu Burundi murazi vyabaye Burundi bwaragiye mu bihe bitari vyiza kuva kera 72 88 93 2015 hari abantu babona umuntu ariko arakora inabi umuntu akazana
akazana nka essence agiye guturira ahantu ubundi yabibona akazana ikibiriti kubera iki kubera abona kumenga ibyo agiye gukora ni byiza ariko abagiye gukora inabi mugiye abantu nk'abo bakuwe mu nzira byabuye bakaripura muri uwo murima habuze utesha amajamo habuze utesha ibararirago mufasoni mugira neza uno munsi umuntu aravye ivyo bivugwa uyo turiko turavuga Kenny Claude harabamera nk'abamutera intege akagira ati nyabona ahubwo bangiriye publicité ubu ndiko ndamenyekana ni mu nterere kugira imbandanye wa mugambi hariho abari nyuma yiwe mbe mu gihe vyorandagata mu bantu benshi byo vyariki nkeka ko icyo byabyara twese turakizi bibyara ishyano ariko nkeka ko nanone andi mahirwe dufite nuko nize ko hazaboneka abantu benshi bavuga ngo reka sigaho ibi cyo bibyara turakizi hakabaho ibiganiro byinshi nk'ibi ngibi mwateguye n'abandi bagenzi banyu bakabikomeza byaba na ngombwa no mu mashuri bakibuka kwigisha ko amateka ntabwo ari umukino nta nubwo ari n'igikoresho cya politiki nkeka nanone ko hagomba kubaho ikintu cyo kwibutsa ko ahandi byabaye bigakora ishyano byanga bikunda nk'uko mugenzi wanjye Desire yabivugaga buriya habayeho guhana icyaha cyakumirwa kitari cyagera kure ariko naho ubundi kwibaza ngo byatanga iki bizakora ishyano bizagoreka imbaga y'abarundi kandi nta muntu ushobora kuvuga ngo twabibonye biza ngo ariko ntitwigeze tumenya ibyo ari byo kuko turimo kubivuga birazwi byarizwe byarasesenguwe biri ahantu hose justice internationale yagize umwanya wo kubivugaho n'ahandi mu isi byabayeho njyewe hari n'ubwo njya nicara nkavuga ntariko wabona utuye iruhande rw'itongo itongo mu kirunyarwanda itongo ni ruina ntabwo ari kimwe no mu kirundi nuvuga ngo ni ahantu hatakira abantu inzu zitagira abantu kuko bapfuye waba uri iruhande rw'itongo cyangwa rw'ahantu hahiye ugakomeza gukinisha umwambi no ubundi baravuga ngo ntawe uvuga umugozi mu nzu y'umuntu wimanitse ubundi u Rwanda rwakagombye kubwira abarundi ngo nyamuneka muramenye bikaba indahiro niba rero hari abahisemo kubikinisha ndumva ari n'inshingano yacu igihe mu 1994 mu Rwanda harabuze abazimya harabuze abatabara imbere yuko na genocide yakorewe abatutsi barabona yuko amajambo agenda araza yisubiriza ariko harabura yaba makungu yaba abaturanyi harabura umuntu agira ati nyabona nk'ibyo muko maravuga uno munsi mbega kubona byarabaye kiriya gihe mu Rwanda uno munsi mukagira muti nyabona mu gihe byobandanya nkuko byari mwebwe uno munsi mubona hakwiye amakungu ababanyi hakwiye kugira ntibibandanye navuga ngo byose birakwiriye kuko tuzi ikiguzi cyabyo kubabikoze nabo kuko hari abantu babifungiwe abandi barapfuye ariko hari ababifungiwe ku buryo burundu batazagaruka mu miryango yabo ariko nkeka ko nanone tugomba gushaka uburyo bwo kongera kwibutsa abandi batuye amahanga tukavuga tuti hari igihe mwigeze kuvuga ngo never again plus jamais ça ntibizongera ukundi iyo slogan igihe kirageze ngo abantu bayitekerezeho bayivane mu mwanya wa slogan bayishyire mu gihe cy'ibikorwa hari imiryango myinshi yegamiye ku muryango w'abunze ubumwe donc Nations Unies ishinzwe gukumira ibyaha nk'ibyo nkeka ko igomba kwemera yuko atari yo mu biro gusa no mu mpapuro ahubwo ikibaza ngo ni gute twafasha Burundi ikindi ni kubwira abarundi nkeka ko nta na rimwe nta muntu wifuza gupfa ubwe nta n'uwifuriza abana be guhora bangara nkeka ko kongera gutinyuka kubwira abarundi nk'uko turimo kubikora ariko no mu bundi buryo burenzeho kubabwira ngo nyamuneka dore icyo Hassan Ngeze yavuze dore uko yarangije dore icyo Valeria Bemeriki yavuze
dore uko yarangije dore Kantano wivugiraga umupira yari umuhungu wari utuye hano i Nyamirambo wakundaga kwisekera buke yahitamo kujya kurya umwanda niko tujya tubyita yarapfuye ntihagera nubaza ngo yazize iki n'abandi ese hari umuntu ushaka tugomba guha abantu uburyo bwo gutekereza no kwibaza ngo iyo umuntu afashe mugenzi wanjye akavuga ngo ni umugome bwacya ati yanga igihugu yagera ati ntibihagije ati n'imbwa n'imbeba byarinda akamugeza mu tunyamaswa duto cyane umunyamahanga sava encore umunyamahanga ni umuntu no umuvana mu rwego rw'abantu kandi umugeza mu rwego rw'udukoko tutagira squelette mu gifaransa babyita ngo ni entomologie kuko burya n'imbwa ishobora kuryana akotekereza umuntu kwita inda akakwita imbaragasa akakwita inyenzi ni no gutegura imitwe y'abandi ngo nimujya gukora ishyano ntabwo muzaba mwisha umuntu muzaba mwisha inyenzi cyangwa imbwa cyangwa iki ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu uyu munsi umurundi ugifite umutima utari wagenda ngo ahere muri urwo rwango barimo kubiba yagasobanuriwe ko nibazamubeshya ngo umuntu ni inyenzi akazakanguka asa n'uwakandagiye inyenzi kandi nyamara yakoze ishyano uretse mwana usosoye uko byagenze n'ahandi bijanye twoja mu kiganiro bijanye n'imvugo ngisishano byagenze gute ahandi ho byagenze gute bijanye n'izo mvugo ngewe njya gutangira kwiga gutekereza u Rwanda nyuma 1994 natangiriye kugerageza kuvuga ngo ariko ni gute abantu bashobora gukora ishyano bakurikiye abasazi mbabarire ntawe ntuka nuko narebaga ibintu Hitler yigize nkabona harimo ikintu kimeze nk'ubusazi n'ibyabaye iwacu tugiye rero nkunda kwibutsa abantu yuko Hitler we yari yemeraga ibyo akora ku buryo yari yashyizeho ministeri ishinzwe propaganda yari hagarawe n'umugabo witwa Joseph Goebbels ni umugabo waruganije kumva ko ruriya rwango rubaye politike no kwikiza abandi no kubanga cyane cyane no kwikiza umuyahudi yabigize ku rwego rwo hejuru cyane ntabwo yabayeho kuko Berlin ifatwa yahisemo kwiyahurana na Hitler yewe yari yaramaze konka iyo ideology cyane ku buryo yishe umugore we n'abana be barajyana hari undi witwa Julius wahoze afite ikinyamateka cyitwa Gaderstümer rero we yaciriwe urubanza nyuma y'uko batsinzwe ni nayo mpamvu ushaka kubivuga nuko yaciriwe urubanza yagera imbere y'abajije agatangira gusobanura ukuntu mu by'ukuri atariwe bivuze ngo bamucira urubanza aramanikwa byakaduhaye gutekereza ejo bundi aha mu Rwanda hano muri prison y'i Kigali hano uwo mugore witwa Valeria Bemeriki arafunze nagiye mu rubanza rwiwe yumvaga hari yafata igice kimwe cy'akakijyana hanze akabana n'abana be ariko yashaka kubeshya tukamwibutsa n'ibintu yavuze ko yavuze ku manywa y'ihangu n'abandi ubutungane bwabaye hanze mu bindi bihugu burashobora gutuma abarundi bagira bati bagacacoba akavuga ati n'ukuri kw'Imana nicyo kintu nifuriza abarundi nyamuneka hari ibindi bibazo ariko ibyo gukora ishyano umuntu abwira undi ngo si umuntu we nagakoko subwa abemera Imana bwo abemera Imana abimba atarimo guhemukira Imana ni urema ko Imana ariyo yaremye ndezira tubatuje mu mpera kiganiro mbega bibaza ko uko byagenze n'ahandi mu bindi bihugu mbega hazogera igihe abarundi bagira bati bashikigwa n'izo ngorane kubera ayo macakubira bibwa canke babivuga kugira bagira bati byarabaye n'ahandi twarabyumvise n'ibisanzwe ukabifata ibisanzwe canke abarundi bazakora icigwa abarundi bateza bakora icigwa kuko kahise burya gategura kazoza hariho kahise kabi hariho kahise keza umuntu araheza akamenya icyo afata ni ukuvuga rero muri kahise kabi karashobora kuvamo icigwa ciza ni ukuvuga yuko iyo umuntu raba dufashe akarorero ka hafi dufatira mu Rwanda ko niho hafi ibyabaye mu Rwanda mu Burundi baravyumva bavuga rimwe abanyarwanda bahungiye i Burundi bariko baratotezwa
ibyabaye mu Burundi ibyabaye mu Rwanda nta muntu atabizi raba kugeza uno munsi hazi imyaka 20 n'ingahe 25 sivyo mugabo abantu bacari ko bararonderwa mu bihugu byose iyo binyegeje abantu b'abatunzi bakomeye nk'abamwe bakabuga baheruka gufatwa ejo bundi no kuvuga rero nkuko aba bana bo bakiri bato bakeni Claude bakira abasore nta nico bafise pe niba abantu bagihendwa bashobora kubavuga amajambo atumwe n'abandi atari navuye ku mutima wabo ariko mu butungane umuntu ahanirwa bavuga ko la responsabilité pénale est individuelle no kuvuga yuko aho bizoja hose igihe ubutungane buzofata intahe ntazovuga ngo naratumwe ngo ntiyarigiye warabikoze kuko amajambo bavuze arahari ibyo wanditse birahari nibaza ko ivyabaye mu bindi bihugu haba mu Rwanda haba muri mu Budage kwa Hitler turavye ntuze ya ideologie nazi ukaraba ivyabera muri ico gihugu ukaraba mu bihugu byose byagera mu bicanyo ufatiye ku bwoko ku rukoba ku madini kubera abaye vyabaye henshi cyane usanga ababikoze haragera igihe bagahana ababikoze haragera igihe bakicuza uzi kwicuza rero ariko usanga kenshi baza kwicuza cy'imyaka baza imanza za gucibwa cy'imyaka 100 ugasanga ni ngera kuvuga kare uko imanza zitabora uwo kwibaza rero ngo uno munsi ndashigikiwe ngo ubutegetsi ndimo kubera nka Keniko ndamubise uno munsi avuga ngo indege yaraturashe ngo brende ziraturasa ngo inkozi ziraturasa ngo mugo turacariho no kuvuga rero uko abona yuko agishigikiwe cyane umuntu avuga ati n'indege yarandashe naco nabaye no kuvuga rero nta kintu na kimwe gihari cyo mushobora mugabo hari kizo mushobora cyitwa ubutungane igihe uzoba bwamaze gutungana taho bwegamiye cyo gituma rano hanura bene wacu barundi yuko ivyabaye handi byo tubera karorero tukamenya yuko uwish wasahuye umugani wa kidumu bose baramenje sivyo kandi uwamenje teza guhana turiko tujavuga dusozere ikiganiro umwanya n'umwanya mfaso na sumta hoko gwiki kugira mu Burundi ntituhure n'ibibazo byashikiye abandi icyo kibazo kirakomeye bijanye na kahise kamahonyabwoko icyo kibazo kirakomeye cyasaba n'igisubizo kirekire ariko reka ngerageze kugira bugufi navuga ngo ibitangazamakuru byose byagashyize hamwe bikamagana bikiyama ku buryo budasubirwaho iriya mikorere hakabaho no kuvuga ngo bamwe turemera itangazamakuru ryacu uriya ntabwo ntituri kumwe hakabaho gutandukanya gusobanura ibintu kigatandukana n'ibindi mu rwego rw'uburezi nkeka ko kwigisha amateka ni ibintu bikomeye bigomba kugaruka kuko ntabwo ari ngombwa ngo abantu basubiremo burya mu babeshywa barimo abenshi batazi batafite ubumenyi buhagije witabaza ati cyavuzwe kuri radio kumva yuko nta muntu wagisubiramo ndumva nabyo bikenewe ko ibyabaye mu mateka y'isi dutuye byakwigishwa kugira ngo bihinduke aho umuntu arebera igikwiye hanyuma mu banyapolitike ntawavuga ngo abanyapolitike bose bemera ko Burundi bukomeza gusa naho bugana mu nzira ijya mu manga nkeka ko naho ifo interpeller umuntu agomba kubahamagara akavuga ati murabizi mufite responsabilité kuri iki gihugu ariko nanone hakenewe yuko n'ibindi bihugu byibaza ngo ariko ubu nta kindi twakora kuko uyu muntu avugije induru kuriya uyu muntu azavuga ngo ndashaka kubatwika ukavuga ngo tumureke natwika tuzamufata burya ngo ibyiza il vaut mieux prévenir que guérir ibyiza nugukumira aho kugira ngo uzasigara uhanganye n'ingaruka z'ikitarakumiriwe ariko twese abari mu Burundi n'abatari mu Burundi abarundi n'abanyamahanga aho uri wese akorera iki kibazo kiramureba no kuvuga ko urugamba rwe kurwanya ihonyabwoko n'urugamba rwa bose absolument urakoze cyane mufasoni ngira neza urakoze namwe ku majambo meza usoze ko kino kiganiro wakoze Desire Tunimana ku nterano duhaye wakoze namwe bakoze bagenzanje bako badufasha mu hinga bw'ivyuma kugira dushobore kubashiriza kino kiganiro irindi sango azo ari ku munsi wa gatanu nkano mango naho butaha